Napan mi binuras tay nabatbati abunga tay mula ni tatay akarabasan. Ket gapo ta kasi man ti ugali na ti panawon ditoy ayan min itay nga rod malam inawis kumot detoy anak ko tamapan kami man iji bangkag tama pamikitaan dagitay bunga detoy mula ni tatay akarabasa. Ket idi nakadanon kam garudon nagsapol na umot nga dagos ti bunganan kasi dagitoy daduma tinakaban ni tatay ti ruot idi nagdalos isuna. Ket iti purpose na detoy pinangtakab ni tatay ken dagitoy bunga na tapno nala tumangken kumapay basit kin idi nabiit pay gami nga dabunga na napandamo binuras dagitay imon una nga bunganan ket di kami pay nagburas man. Anyway, kastala nga talaga ti panagbiag kakabsat. Ngam itultuloy ko latamot ti agburas bali nakaburas ak iti duwa nga bunga no puan. Ket gapo ta kayat kanong deti anak ko nga ma-experience ti agburas ngam kun kanya na iganan nalata deti bunganan ta siak ti mangkumpay ta baka masugat pay jay ima namanen. Ket nayat met isuna kasi isuna kanong ngamin ti nakasapol ka detoy nga bunga. And then nagsapol nak pay ulit baring adda pay mainayon ko kadetoy na buras mi ngam daksang gasat tay nagasat. Gasat nga gasat. Ket busol mo tagitoy daduma iso nga bale mga talo lang nga piraso iti naburas mi iso nga bawi next time baling adan to pay iti magatang nga maimula mi kasi madigayang mabalinan no maulit-ulit nga maimula kasla ko madeta datay bukol na ibilag mi tapos isun to man imula min nga madigayang mabalinan. So aj lang nga rod for today's video mga kakabsat agyaman nakmanan.